lawan banyu liding kita sudah katergentungan. Jadi pas kada jalan harau maulah pusang baju pakaian kada betatapasan tulak kuliah kada bamamandian haroka itu jua kawan sakalasan ala berembaunya tak campuran kayak katiak musang. Jadi munnya kawasa tiap rumah harus bisi panampungan. Bila karing lalu akapi di AM bisa dilaporkan. Pakai mobil tangki kena banyu diberikan. Bebeso jangan kagak gencangan. Kaina banyu habis kada cukup gesentangan. Jadi diriku bebeso saling gimitan. Alhamdulillah cukup gesentangan. Walaupun pas-pasan imbah tuntung anyar sadar harau isiku pampan.